Čau! Danes vam bom povedala nekaj več o sinhronizaciji, ki je več kot le lovljenje samoglasnikov, ki jih izrečejo animirani liki v izvirnem jeziku, da bi lahko preko tega posneli novo zvočno sled v drugem, ponavadi domačem jeziku. V bistvu se je filmska industrija najprej ukvarjala s tem, kako sinhronizirati zvok in sliko, ki sta bila sprva predvajana na različnih nosilcih. Na začetku je namreč film izgledal zelo preprosto. Eni imajo za prvi film celo serijo fotografij Edwarda Muybridgea, ki je ob hipodrom postavil serijo fotoaparatov, nato pa sličice konja, ki teče, predvajal eno za drugim in leta 1878 je nastalo tole. Muybridgeovi eksperimenti s premikajočimi sličicami, ki so rezultirali v optični igrači, ki ji danes rečemo zooskop ali zoopraksinoskop, so navdihnili znanega izumitelja Thomasa Edisona, ki je pomislil, da bi ta, recimo mu film, predvajal hkrati s tedaj obstoječo zvočno tehnologijo fonograma. Edison je namreč menil, da bi ogled filma hkrati z zvokom omogočil bolj poglobljeno izkušnjo. Leta 1894 je zato Edison, inspiriran z Muybridgeovim uspehom, ustvaril kinetoskop, napravo za gledanje filmov za osebno rabo. Ponavadi so kinetoskopi zato stali kar v cirkusih ali na sejmih, vanj pa je gledal po en človek naenkrat. Legenda sicer pravi, da naj bi se do danes obdržal le en resnično pravi posnetek z tistega Edisonovega kinetoskopa. Eni mu celo pravijo prvi videospot, saj se je zvok slišalo sinhronizirano s premikajočimi sličicami. Posnetek, ki ga boste videli, je bil seveda naknadno koloriziran. Tukaj se je torej vse začelo. Še bolj pa se je potem zapletlo, ko so začeli snemati dolgometražne zvočne filme, kjer so se soočali z različnimi problemi, ki jih je dobro prikazal muzikal Pojmo v dežju. V njem namreč nastopa slavna igralka, ki bi ob pojavu zvočnih filmov lahko izgubila službo. Njen glas je pač obupen, zato ga za zaveso vedno upodablja drugo dekle, ki pa si želi stopiti ven iz sence anonimnosti. S pojavom zvočnih filmov je glas postal skoraj enako pomemben kot podoba. Tudi zato, ker se je takrat v filmih pogosto prepevalo. She'll be back of the curtain singing and I'll be out in front doing like in the picture. That's right. What? You gotta do it, Kathy. This thing is too big. Of course she's got to do it. She's got a 5-year contract with me. Get over to that microphone, Selden. You heard of Kathy, now do it. I'll do it, Don. I'll do it, but I never want to see you again, on or off the screen. Now, come on, Lena. What are you going to sing, Miss Lamont? Singing in the rain. Singing in the rain. Singing in the rain. In what key? A flat. A flat. In A flat. Just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain and singing, just singing in the rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain.
that girl? That girl running up the aisle. Stop her! That's the girl whose voice you heard and loved tonight. She's the real star of the picture. Premaknili smo se torej v čas, ko je bil zvok že sneman na isti trak kot slika. Zdaj pa se dotaknemo realnih problemov sinhronizacije govora in slike. Ko govorimo o animiranih filmih, igralci v izvirniku pogosto najprej posnamejo svoje besedilo kot nekakšno radijsko igro, šele nato pa jo animatorji uskladijo s podobo. Pri igranih filmih in serijah ter dokumentarcih je drugače. Zvok pogosto snemajo že na filmskem setu, a se tam pogosto zgodi, da je preglasno, da se česa ne sliši najbolje ali da so se ustvarjalci enostavno odločili spremeniti besedilo. Igre prestolov so menda v več kot 50% glasovno posneli v studijih, da bi dosegli bolj kakovosten zvok. Le kako bi drugače lahko tako šepetajoče govorili sredi bojišča, kaj ne? Kakorkoli, na kratko poglejmo, kako snemanje glasu izgleda na primeru Carla Bonomija, legendarnega italijanskega igralca, ki je postal glas gospoda Lineje, pa tudi vseh likov, na primer v stop animaciji Pingu. Pingu, tabarakanda da bude bitte sede, tabarakata se sende des Pingu, da bande Pinga. Roby? Papà, hai modo per di serie, te baracane devono fare, te devi sapere fare. Father, e vorrei fare fuori. Mother. Oh, ma che non so, ma che non voglio fuori. E se mi ricade di mare. Oh, ma rifate. Grazie. Ko en človek pa ustvarja več glasov, je to ponavadi visoko cenjeno. Večji problem je nastal, ko so ob prelomu tisočletja ugotovili, da so pri Disneyju zelo rasistično izbirali vloge. Temnopolti so ponavadi lahko igrali le nižje sloje, po tipu živali pa predvsem hijene, krokarje in druge vrste mrhovinarjev. No, na našem področju smo ponavadi govorili o sinhronizaciji zaradi prevoda v slovenski jezik. Zaradi majhnega trga filmi dolgo časa sploh niso bili sinhronizirani, dokler niso na televiziji Slovenija začeli s kratkimi animacijami v otroški oddaji Živ žal. V zakonu o javni rabi slovenščine pa danes piše, da se tuji filmi lahko javno predvajajo s slovenskimi podnapisi ali sinhronizirani v slovenščino. Tujejezični igrani ali risani filmi namenjeni predšolskim otrokom pa se lahko javno predvajajo samo, če so sinhronizirani v slovenščino. Mimogrede, a se sploh spomnite, kakšen je bil Živ žal nekoč? No, malo kasneje pa je izgledal tudi tako. Kdor se spomni prve uvodne špice, se verjetno tudi spomni, kako so otroci starše med kinoprojekcijami animiranih filmov ves čas spraševali, kaj se dogaja. Saj so bili še premajhni in niso mogli brati podnapisov. Šele okoli leta 2000 se sinhronizacija animiranih filmov pri nas razbohoti. Igranih, sinhroniziranih vsebin pa je še vedno zgolj za peščico. Sreča, uživo iz Rajline glave. Ne slišim vas. Šit smere navija zanjo. Tu je ves. Se bom zlil. Pa še ščitnike za zobe, dajmo not. Riba. Ne, tale ni naš. Gravža, še dobro, da je z nami. Naša punčka hitro odrašča. Pardon. In vse bo šlo kot po maslu. Živa? Jaz sem tesnoba. Kam odležim stvari? Novo čustvo. Oprostite, hoteli smo ustvariti dober prvi vtis. Kako to misliš mi?
jaz sem zavist. Tvoji lasje. O ne, niti slučajno. To je puščoba. Kaj pušča? Drugo ime za dolg čas. Ja, kdo si pa ti, Orja? To je pa naš sram. Dobrodošel v štabu, dragi sram. Sedava kje? Ne, Petko. Grozno se ti potijo od dlanih, prijatelj. No, vsak ima zadolžitev. Načrtujem prihodnost. Hej, usedi se k nam. Te punce so tok cool. Ne sme vedeti, da smo na trni. Saj bom jaz. Joy, samo vprašam, mogoče bi jaz to... Hvala, ne zdaj. Ja. To nas sploh ne bo preganjalo do konca življenja. To poletje. Spremembe so strašljive. Pa dajmo. Hej, Riley! Brez prijateljev bomo v šoli še bolj osamljeni. Adijo, stari, živijo novi. Riley zdaj rabi naprednejša čustva od vas, ki ste tu. Ne boš nas kar stlačila? Mi smo potlačena čustva! Začnimo z operacijo Nova Riley. Nisi še spakirala? Najslabša sem! No, tako bo naslednjih 10 let. Gremo! Riley čaka. Sem vas kdaj slabo vodila? Velikokrat. Kaj je tam? To je sarkazem! Sarkazem? Imamo pa krompir, da smo srečali vas. Imamo pa krompir, da smo srečali vas. Kakšni bedneži. Wow, kakšni bedneži so. Vrvež v moji glavi 2. Junija v kinu. Ni pa sinhronizacija povsod enaka. Poljska je dolgo let slovela po tem, da filme sinhronizira en človek, ki igra vse like. Na Japonskem pa se je zvočni film uveljavil dokaj pozno, prav zato, ker so problem sinhronizacije aparata, ki predvaja zvok, in aparata, ki predvaja podobe, reševali tako, da je ob tem zgodbo pripovedoval še govorec. Tradicija imenovana Benshi pa se je začela zato, ker so bili prvi filmi, ki so bili na voljo javnosti, kratki prizori vsakdanjega življenja, pogosto krajši od minute. Prvi Benshi so bili tako najeti, da bi zagotovili večjo vrednost za visoke cene vstopnic, ki so jih gledališča zaračunavala v primerjavi z drugo javno zabavo. Hkrati pa so Benshi občinstvu dali tehnični in kulturni kontekst. Pred predvajanjem filma so opisali samo delovanje projektorja, nato pa so film spremljali z razlagami zahodne kulture. Ta komentar je bil prav tako del gledališke, ne kinodvoranske izkušnje kot sam film. V enem primeru se je Benshi uspelo izogniti vladni cenzuri filma Poljub tako, da je poljubljanje v zahodni kulturi opisal kot ležeren pozdrav oziroma kot trepljanje po ramenu. Ko so filmi postajali bolj zapleteni in daljši, je Benshi pogosto govoril namesto likov na platnu v gledališkem slogu in igral več vlog. Izhajajoč iz tradicij gledališč Kabuki, Noh in Bunraku, sta bila Benshijeva pripoved in splošni komentar pomemben del japonske izkušnje nemega filma. Benshi je poskrbel tudi za prevajanje tujih, večinoma ameriških filmov. Podobno kot na Zahodu je japonske neme filme pogosto poleg Benshija spremljala živa glasba. Vendar pa so za razliko od zahodnih filmov, ki so imeli za spremljavo gledališke orgle, japonski filmi imeli partituro, ki je podpirala tradicionalne japonske instrumente igre kabuki. Ker so Benshi nastopali brez zunanjega ozvočenja, so se morali skrbno usklajevati z orkestrom, da so jih lahko sploh slišali. Takrat so imela gledališča, torej gledališča, ne še kinodvorane. Na Japonskem običajno okoli 1000 sedežev, zato je bila blagovna znamka uspešnih Benshijev tudi sposobnost projiciranja svojih glasov v velike prostore. V filmu Picture Bride iz leta 1955 Toshiro Mifune upodablja Benshija, ki je v začetku 20. stoletja potoval na plantaže sladkornega trsa na Havajih. Sicer pa je njihov nastop izgledal tako. 欲張りのくせに怠け者、これも右の頬に大きなコブがありました。タロベイじいさんは毎日お山へ行って焚き木をこしらえていました。やれやれ。おやおや、大夕立が来そうじゃな。変わりやすい山のお天気、瞬くうちにものすごい大夕立となりました。
タロベイじいさんは近くの大木のうつろに逃げ込みました。そのうちに夕立はすっかり上がりました。Benši so vplivali tudi nazaj na domačo filmsko industrijo. Filmom so namreč dodajali komentarje tega, kar se je na ekranu dogajalo, zato so jih ponekod podpisovali kot soustvarjalce filma. Poleg tega so lahko razlagali scene, ki so na primer manjkale oziroma so jih pozabili posneti. Poleg tega so v interpretaciji pogosto pretiravali zaradi vpliva kabukija. Promocijski posteri za filme so imeli pogosto tudi njihove fotografije. No, leta 1927 je bilo na Japonskem 6818 benšijev, od tega 180 žensk, kar je bilo sicer leto, ko je začelo njihovo število počasi upadati, ker se je na filmu pojavil zvok. S tem pa je projekcija postala naenkrat cenejša. Niso več rabili plačevati posebnega honorarja za benšija. V ZDA je namreč 1926 prišel v kina Pevec džeza, ki je bil mišljen kot zvočni film, ne pa tudi kot govorni film. Prvi stavek dialoga naj bi bil na setu improviziran in nenačrtovan. Slišali pa smo lahko besede: počakajte trenutek, doslej niste slišali še ničesar. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Lou, listen, play Toot Toot Tootsie, 3 choruses, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Toot Toot Tootsie, goodbye. Toot Toot Tootsie, don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, ow, do it over again. Watch for the mail, I'll never fail. If you don't get a letter, then you know I'm in jail. Hey, hey, don't cry, Tootsie, don't cry. Kiss me, Tootsie, goodbye. Popularizaciji sinhronizacije v druge jezike je pravzaprav botroval tudi vzpon nacionalizma v Evropi in Južni Ameriki v 30 letih preteklega stoletja. Takrat ljudje še niso veliko govorili tujih jezikov, številni pa so bili še vedno nepismeni, zato je bila sinhronizacija filmov v domači jezik dober način, kako kinematografe pritegniti množice. Zaradi nacionalizma in njegovih teženj pa je to včasih pomenilo tudi, da so dialogi pogosto dobili priredbo namesto prevoda. Podvrženi so bili namreč cenzuri. Sicer pa niso le benši postali prave zvezde svojih sinhronizacij. Eden od najvidnejših zahodnih sinhronizatorjev je bil verjetno Mel Blanc, ki je glas posodil več kot 1000 animiranim junakom, večinoma iz vesolja Looney Tunes in Hanna-Barbera. Pravzaprav je bil prva glasovna zvezda, ki je upodobila več likov. Journal. It's the GI Journal. Hello, young man. I sort of remember you from someplace. You're, I'm a private sad sack. Another chapter in our story, the life of Sad Sack. We pick up our story when the Sad Sack was first born. The proud father looks at the tiny bundle and says to the mother, "You're supposed to keep the baby, not the stork." But the Sad Sack proves to his parents that he is a brilliant child. At the end of his very first year in school, he comes running home with the happy news. Mama, I got skipped to the next class. They gave me I've been expelled. Years passed and romance came to the Sad Sack. He met the girl of his dreams. He tries to make love by serenading her. He holds her hand and sings,
Besame, Besame. Hey, what am I going to get, a kiss or a quart of milk? Zajčka dolgouščka alias Bugs Bunnyja pa je prvič upodobil v animaciji Divji zajec leta 1940. Be very, very quiet. I'm hunting rabbits. Oh boy, rabbit tracks. A rabbit hole. Rabbits love carrots. Rabbits, guns, rabbit traps, cowards, rabbits, 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 rabbits! Can you imagine anybody acting like that? You know, I think the poor guy's screwy. Pri filmih starejšega datuma včasih pozabimo, da mogoče poznamo samo glas iz katere od sinhronizacij, ne pa tudi glas izvirnika. Leta 2016 je denimo nastal dokumentarni film, ki govori prav o tem. Režiser Paul Mariano se je namreč odpravil po svetu ugotavljati, kdo vse je na drugih trgih nastopal kot George Clooney in njegovim likom dajal glas. Je n'ai menti que sur mon métier de voleur, mais c'est un truc que je ne fais plus. Die Joyce sucht nach Johnny, okay? Okay. Yes, I'm George Clooney. Yep, I am George Clooney. Ganz großes Kino. Ja! I am George Clooney. You have like this big table in front of you with the lines there. You kind of trap behind that like a politician. The dubbing business, it is art. You know, everything that comes out of the mouth is being dubbed. My voice is
voice that they want when they have a sexy, somehow like a little bit bad, and I like that. And when you're kissing, you're obviously kissing your hand, which always looks so ridiculous, especially when your partner is standing next to you. You're like... We are married. Io sono una donna fortunata perché sono sposata con George Clooney. Molte donne vorrebbero essere al mio posto. Tutto chiaro e non commetterai errori. Ha sentito che cosa le ho detto? Esatto, capito? Quindi, George Clooney has two German voices. The audience must have been quite irritated when it was a new voice coming out of Clooney's face. Nicht mehr die Stimme von George Clooney, weil ich das einen Betrug am Publikum finde. It's very dark, it's small, no windows, no light. And you walk inside and you drop off your coat, and that's where you leave yourself. Lord of the Rings. I was Gollum. Russell Crowe. Scarlett Johansson. Tom Selleck. Marlon Brando. Angelina Jolie. I do the voice of Goofy. Bravissimo Francesco, è splendida. Meglio di così non si può, eh? Sì, no, hai ragione, nel senso che lui finisce la parola... Še en film, ki daje sliko vsem glasovom, ki jih vidimo, pa je tudi poznam ta glas. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides with the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. In a world of cartoon voices, animated, really annoying, etc. Blessed is he who, In the name of charity and goodwill, shepherds the weak. through the valley of darkness, Is truly his brother's keeper. is the finder of lost children. And I will strike down upon those with grave vengeance. And with furious anger. Those who attempt to poison And destroy my brother. You will know my name is the Lord. You could call me Jesus. You could call me Christ. You could call me the Lord. Well, now lay my vengeance upon thee. My sweet, sweet, sexy vengeance. But I want you to know. Coming soon. 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 You gotta watch this. What's the name of it? You need to do me have some on my flavin, and then with your fingers. I think I'll have some more martini. Take two. I know that voice. 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 And I know that voice. I know that voice. I know that voice. And you'll say exactly that. I know that voice. Documentary about the art. What is that thing? Join us, won't you? Don't miss it. The most famous people you'd never recognize. I know that voice. From beautiful downtown Burbank, coming soon. I know that voice. With the Force, all things are possible. There's lots more, folks. Toliko za danes. O šumih, filmskem zvoku in drugih pritiklinah, ki jih seboj prinašajo audiovizualna dela, pa enkrat drugič. Vse premalo se namreč posvečamo tudi zvoku v filmih, čeprav naj bi sestavljali, skoraj polovico te umetnosti. Seveda je v zadnjem času pogosto, da filme gledamo brez zvoka, sploh če jih gledate med službo ali šolo, ampak s tem le škodite svoji lastni izkušnji uživanja filma. Zato eni še vedno prisegamo na gledanje v kinodvoranah. Več kanalov je več zvočnih informacij, a o tem, kot rečeno, kdaj drugič. Prihodnjič pa že nekaj več o novi slovenski nadaljevanki. Se vidimo spet v sredo ob 20.